untuk menghormati kaum muslimin wal muslimah yang barusan menjalankan sholat asar berjamaah. Semoga amal ibadah saudara dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali pada kesempatan siang hari ini untuk menikmati suguhan pagelaran cerita bersama Sejati lan Setia Biyange Sandiwara Pantura Wira Mandala. Cunduk tekani waktu Wicunduk tekani waktu wis ninggal tekening mangsa mana mene wis waktune mana mene wis kudune ciriwang cibak jadiri ketulis kegawan janji paperingan minangka boslah saking selangit paperingan boslah saking selangit dewe ayah denok bunda denok sareng kang ajoy geding minangkene sedulur dewek mama eko sareng mama belai geding Nokwati Mas Willy sing enane Palembang dewek ngajalane selama sejalan dining kulane masalah sewotku dudu sewot balung untukku mati sregot ya wis wajar wong tua make penyakit ya siramono nemah balung bola Kang Baron arepan takon karo balung nggih mangga. Jagung gawe dogal ning pikiran gawe dogal ning ati ana perintah apa sing juragan Astra yalah kamane Kang Baron iya perintah kita jarang bahasanya kudu bisa ngawasi dan jaga aja mani ning harta bendane juragan Astra tekan keselamatannya anak kayak kudu kita sih jaga iya balung wong makanya sirah priwen kuno kadang-kadang uripe baronku iri karo juragan bisa iri paperingan minangkane bos las saking selangit dewe memang singaran kodrat keuripanku masing-masing bisa nasi ngatur bakal juragan kuyongan bengene uripe ora beda karo isun oh urip sepenanggungan enak bareng nah
Kadang-kadang ngudut sebatang wong loroan, kopi segelas barengan. Ya ora kena. Iya nih. Iya. Ngerpetak pinebonan mumpung ketemu ding dinegya. Makwati serang Mas Wini Geding sing anane Palembang dhewe. Namung sing aran milik Oh. Kligane Kakang Juragan Astra derajatnya diangkat kenang anak. Nah, Sewisanake gede dewasa oli jodoh karo wong Belanda. oh, sing aran milik kudu Kang. Mona mai suku keder Priwen sih. yang weru dewek pengene anakan Kakang Juraganku. Ya, bocor pakra. Wiciri kekon janji ngadat kadi gawa minggat. Mana mene wis waton ning Balung dewek pernah ngrasani jangkung. Wis Kang, ada apa-apa pun di kamar. Ilok dibeber-beberaken. Ah, Kita mah jebakan deleng anake juraganku pengen tapi Jember. ya priwen beli jember jangkung. Yang uru cilik-cilik kane. Wis karuan bocah ireng blentot. Aduh. Ya lamun potongan mah potongan ayam potong. Bisa. Wis bocah blesak ireng dirubung cangkrang. Koreng lembut lulu kana. Kung lebih gaul, bunda lebih gaul. Emang sayang. Ya bener jare ucapannya sampeyan Kang Baron. Iya. Sing aran manusa wis ana garisane dewek-dewek. Ya iya. Yaku tibane ning Juragan Astra gede milike barang sampeyan selawas-selawas uripe blenak bae keselapan balung apa sampeyan ki Kayaknya mah keselapan balung pancak. hari apa-apa kuningan. Ya iya sirane jangkung. Kita kepengen. Peperingangan minangkane bos lah saking selangit. Nokwati sereng Mas Wini Geding sing ana ning Palembang. Kan lebih gaul, bunda lebih gaul iku. Wong pengen pernah ngucap Singaran tulis waris bagja diri dilalak kersane yang duman para. Iya. Usia baron ke 120 tahun. Oh. Jadi gelem sugi masuki. Tapi karena uripe merah-rah baik. Bengene karo juraganku. Lah, bakal sewot kita sewot. Gulet yayu. Barang sing ngobedi. Bukti priwe sidikane ku. Lah lelo jangkung. Rai-rai ni lagi. Ingon-ingone juragan ora. Masih nguningon hari ngomongku. Ya aja nguningon ora Kang. Nang bocah ganteng. Ya, duwe Kang. Ya maksudnya nang wong mah bakal mangan nginung didulang mangap nih wong sejen iku manjinge ingon-ingon. Sira ke mangan warga nang juragan. Cak. Duit-duit nang juragan. Benar. Pengen juragan masih merarat kayak apa uripe sira. Yang blangsak Kang. Ya wis. Ya ya pada sih kayak ingon-ingon. Kang jar kita mah ya. Iya. Ayo pada tekan umai juragan. Kenapa? Aya napa? Ya minggu guri kau wis disangoni. Ya saking mah turun murah Kang. Bayar-bayaran kita gila priwen sih. Kita marada kayak derning balung gue. Ah, Duitku olok. Hari kita sing gede tua makan kadang-kadang isin dewek. Kini aja mang juragan. hari konon
Weru ora juragan bakal diterima ring ngomong mah buntut. Aduh, asal metu baik kakang hari ngomong. Bener sih ngaran manusia wanine kena ke duitku. Iya, Sepira gagai ke rainira ke bisa duitku lemes. lemas kang bisa apa-apa. Bisa beli ngomong karo Belandane. Kita mah ngomong ke putak karo Belanda, aku beli ngerti. Pernah kita kandak karo wong Belanda ku ditakoni ku. Kita ne mendi jawabnya. Belum nyambung hari kandak kakang. Maksud isin mah bahasa Belanda, balong. Sirane bahasa Jawa, kane Belanda ya nyambung nih kan. Pada pe pengunge. Bujaku. Kita ne galak-galak pe kane empuh mana-mana kandane. Semangat-mangat pe ku. Oh. Mulane kita harus ngomong nang beli bisa lamun bisa ngomong Belanda. Sering ngadongku. Oh, sampai bangker kelakuanku. Ubay tuan sun selamat siang oje. Wong Belanda kayak anak hoe. Oh. Wis madinlah. Ya kepoko bocah bisa gemu juga kembul karo siraan kini. Hari ini kadang belum bisa gemuyu. Ya maksudnya balong. Sama tamsi. Sik. Bocah. Ya hari ini mama ini kusira masang urat baik. Lah ngapa sih dengan kak? Ya lah kamaning duit. Oh bisa. Pantesan esok-esok naik kena kita di kaku. Main ke jerong atus sih kamu udah di rumah. Bakat dimimit kudra-dra. Kok suaranya sepatu. Sepatunya jalan kak. Baron, Balung. Yes tuan ya. Aku Thomas Buffel Jungel datang, Baron. Semaure, oh yeah. Me. Balong. Priwen kang. Ada teh kono. Lungane wong Belanda sikil karo tangan barengku. Oke ini aja kang. Iya. Ngawak kemang ke? Iya, perasa kita ndeleng wong gede ku kaya konon. Aku mau jemang ke ini ya. Ngomong kasih dingin, kasih ngerti. Ada apa-apa aku di kamar. Aduh, balong dua kita belum bisa ngomong Belanda. Mau kesasar nang nyasar. Perasa kita wong Belanda bakal ya. Siap tuan. Siap. Iko. Ada apa-apa aku. Well. Apa Yes. kuno? Apa kuno well. Udah ngerti ya manis sampean kudu bel. Sirane ngerti. Beli. Ih, You orang sedang bicara apa? Huh? Gini tuan. Ya. Ini Baron. sama Balung Ya. lagi ngobrol tuan. Oh, you sama Baron Yes. sedang jogrek. Ngantel cari kemudian bikin ikut kita makan orang Belanda. Ya bakal bahasa jogrek ngono bahasane kigin. Kita ada putak mikirin ngomong kan tekan jogrek. Ya tuan ya. Ya. Balong tuan, balong. Balung sama Baron jogrek. Balong di rumahnya bininya bocor. Oh, ya. Ya apa sih kayak kurung sampean tekan bocor. Beli yang anu sira. Jare dia mangangkat tapi dipakai duit barengan. Dijenggung. Ya saya tekan bocor kemana tutup bocor kana. Ngomong apa sih kana? Rapi kita aja lagi bocor. Gendenge bocor. Aja rapi kita sih bocor. Siapa sih ngomong? Kalau saya udah lang tua beli kelingan.
Balung, Yes tuan. informasi dari Baron punya cakap, you punya istri di rumah Grabyang, ha? Kang grab ya kurang kuno. Sampai ini bocor sih. Belanda rada edan. Bukan tuan. Kenapa? Bukan istri saya bocor, bukan. Gendengnya bolong tuan. Oh, genteng. Yes. Ada hujan itu genteng, Yes. Grabyang. Bocor. Kenapa tidak tuku paso ditadai? Ya bener. Aduh. Repot kita mah, duitnya diganti gendeng. Buka plek butek kita nih. Denger deh kita nih. Mono kan. Mono. Gini tuan, Iya. supaya tidak ngerabyak Ya. harus diganti gendengnya tuan. Apa itu yang diganti? Gendengnya Mau pres gini ganti kalau berokan. tekan berokan mari sampai aneka. You pengen ganti gendeng? Yes tuan. Salah Balung, salah. You punya rumah itu diganti genteng atau asbes tetap nantinya bocor lagi. Terus gimana tuan? Yang enak diganti rumahnya. Good. Rumah diganti, dibongkar. Gotku, gongkar gotku. Good kudu bongkar. Oh, good dibongkar. Ya. Sekarang butak mikirin Belanda, butak mikirin sampean kita ada gimana? Ya kita dia kebutek. Jadi biar you tenang, you bebas, tidak kena pajak, tidak kena pungutan, Yes. you punya rumah diganti, you ngemperi ning buyut Judipati. Buat kita mah dibongkar kalau diganti dibangun sing bagus. Los kama terus di keramik. Sampean mah. Ngono kah sampean sing lateni wah. Blenger kita dengan lateni Belanda. Jadi dia mah kita kemong kan karo Belandaku. Ah, Angel Belandane dicakandare ngalor ngidul bae budak. Tuan, Siap Baron? gemuju. wong Belanda sih sering ketawa. Bayaran. Yang kok ning duit mangancing-ngancing bae sira ke. Tampak raine sira. Kita dia butuh. Oh, Tuan, Ya, saya butuh uang, Tuan. uang Iya. golden. Apa kono golden? duit. Ya ya sudah duit ya. Ya, bahasa Kelangenan duit. Duit. Bahasa Nederland golden. Golden. Golden duit. Kalau jalan-jalan bahasa Nederland itu punya bahasa lupen. Jalan gue lupen. Oh, bakal ngaran duit golden, jalan-jalan lupen-lupen. Ya. Kalau itu ada lampu di jalan yang warnanya merah, kuning, hijau itu perboden. Perboden. Belum libat perboden. Ya, itu perboden lampu yang di jalan kelip-kelip merah, hijau, kuning. Nah, Karya baik wis. kalau pagi-pagi jam 4 subuh nongkrong di pinggir kali namanya ngeden bahasa Nederland itu. Ya benar. Bener. Beli ngeden. Drawasi sudah dilapasakan sampai. Belanda ke. Kenapa Baron ketawa? Oh enggak. Oh, yes. Jadi butuh golden? Butuh golden. Buat apa itu golden, Baron? Ya rapi nomai butuh belanja beli di kanekku. Oh. Sila ke kanan. Baron sudah toklok-toklok istrinya berapa? Aduh. 3. Oh, 3. Yes. Mana rame? Ya. Pun. Itu tiap hari nomor 1, nomor 2, nomor 3 you punya istri rata bagiannya. Ya kadang-kadang rata, kadang-kadang mau poding dalan, Tuan. Ya bakal saweran. Enakan. Sik. Tua ganang jajal pedindai masira. Anu nema orang kita direk sekeder. Singaran gebege wong tua kadang-kadang lempeting celana. Tuan, Siap Baron? ada tugas apa Tuan? Siap Baron.
siap karo balung wis dikenal Palimanan Toli Kelangenan Ya. Baron Ya. Balung Cengkal Balak Cengkal tegang balak mani. ya kun kuaran wong galak Ae percaya sama Baron punya kerjaan. ada perintah Pak Tuan Perintah, instruksi terbaru untuk Baron Balung dan rekan-rekan supaya bisa ngerayu itu orang-orang Jawa agar punya tanah bisa dijual sama orang-orang Nederland. oh ana bisnis maning petani wong Jawa sing duwe lahan karang sawah kongkon didol sing bayari tuan mantune juragan Bari dodok kabar tenang. bari dodok iya jare dheweke ku sira kita ku keburu-buru ya Biasa baik Kang, bari dodok ayo ah. ya wis oh Ini residen lekoran. ya wis leprok lah ya Belanda gawaya ora oh sakiyin rongo kena kabeh sira-sira ki bodagare juragan terutama keselamatan tuan Betul. bugane wong sing seneng ning tuan Good. sing sengit ki hampir separone ya diawasi keselamatanane apa dasare ya sing aran manusiaku curiga makodo Iya kan bener. ya saking rayu petani sing duwe sawah karang kon diduli mene kapan kita perintah ngoyak ning petani Sebelum Baron Balung beserta rekan-rekan melacak ke door to door ke setiap petani, iya Aib dengar informasi yuyu orang gajinya 2 bulan macet, belum digaji sama Aib punya mertua belum Juragan belum, Astra. Ya, belum. nanti jangan bayar di sini, nanti duitnya bukan pada kabur. Ya ya Ya, ayo tuan berdiri lagi ya, kita dewek kangen karo kakang Juragan Astra ya. ya Balung Iya Kang. tapi awas bokat kita lenger sing arep manusia kono lengere Pasti Kang. ana ngantuk ke Iya. kerja kesing keras demi menyongsong masa depan Iya Kang. ya ayo tuan ini ngarep Oke, Baron, Balung, kita berangkat ke Aib punya mertua, kita minta honor yuyu orang. ya Siap, Baron. siap Saya duluan. siap Diatur semua pasukan. siap Siap. siap ya wis penting makasih siap Balung Mula Kang. diatur kabeh ya koisun beli bakal adu sepang rogo kelawan Mister mantune Juragan Astra Iya Kang. Mister ayo Baron sing iringi Oh Cangkung. pripun Cang Kabeh bocah-bocah padagan. Kita tekan di omahe Juragan Sastra. Ya mau tujuan iki apa sih kita dipengeni? Aja kesuwen kene. Iring tumedake Ki Balung ya. Bocah-bocah Wira Mandala. Nang Rian, pajegaken laras gendinge dipentro nang. maju terus pantang mundur orang orang mataku dimati tegang pati lalini jiwa tegang pati lalini jiwa Kang, Kakang Baron, henti nih Kang. Ki Balung lan bocah-bocah padegan sing canggih Kang. Suarga ginawe ayu, suarga ginawe ayu. Bos pasir, minangkane panitia dewe. Bos pasir, bendahara buyut judi
pasir masalali masalawasi wong becik pasti ketete wong alam pasti ketara wong becik pasti ketete wayung sore pada besok kayak katong seklebat Nukwati sareng Mas Wilinya keding minangkane sing aran ning Palembang dewek sampun lamun Bos pasir minangkane bendara buyut Juripati dewek aja lali masalawase aduh Ari kacang kacang asin dicandak kaparang apa bos les dicandak kaparapatan isin abdi isin hari abdi isin abdi isin abdi isin abdi ma isin Bos pasir harga seor kalau lepatan ari kacang asin hari dicandak ka pasir langung abdi isin abdi isin pemerian isin aku kaundang Bu, artine ki puji kelawan syukur alhamdulillah. Dari kelawan ibu dipahi kesehatan, dipahi kebahagiaan, sing luwi-luwi sing segala-galane. Mumpung pan ibu masih urip, Nukwati sareng Mas Willy geding sing ana ning Palembang dewek mulane sebisa kelawan